Ekwanya ye fa so treaty anase ye akonforemfo ewo ye potemo eno ekwan bi wo hono ma ya na etwa ye kra ye nkasa kro no bo anase adepa de nanso so nipa no abokro no na wonsa aso enimo no ekwanya ye fa so edi wo manima enam so ma ebinum krampo etimi wu on the spot ewo amnamuno mu ho ano abusuafo aya na ha adwen pa na enede ya me no wo say ede yeni ekokopiemo ewo biafi krom chese wo mo ben mankasim Mfantiman municipality wo emfinfin mantemu ede konforemfo bi na chese potemo fo ensa etimi eso ni mu no ene yese de wo mo asi adre no abusuafo me no wo say de enya de se wo kan atiasefo emu ebiemu na residents of biafi krom echiremu a wo mo potamo ewono de no se krono ede a ene ejai akwakwa yese ho na wo mo etu enyoma eton an ho na ase de etu krono ne ton because ade achi ade se biada ne da yewia obi ewo ho no na wo be hu ani yewia fiewe ade bechi na efiewe ade bechi efiewe nchi chese krono bodiem na eno na chese abrantie baako ede ni tiri entimi ankwankwa akoyeye wo ye na ade se wo kọ akwakwa akowia obi ewo potamo ho no na chese mebunu a wo ho no mo mutimi edi ne ntitentita na se nkrofo bi etimi hu no edi ne ntitentita na ne echese wo mo ensa eso ni muse kuam na ebusuafo wo mo etimi ebo papa yi anasa abrantie ya wo susu se ye wo owo na ye ne 20s mu wo mo ebo no kwatere kwa na nye se de wo mo esi edre no ebro no na yakayaka de etwe no wo fo chese wo mo de ahoma so abrantie yi esisi etwe no wo fo mo to the sense chese abrantie no na afi wo ne se de bi de drone de na chese ni aye nyaya ene so nim se ni wo mu a na wo kwa ne se ne wo sere wo mo ese wo mo ema no don sima baako 1 minute bi na ne wo fa mo mpa ye esanso wo nim se bia edra na pepe so wo dro no ede ewu a na wo be ye den wo be wum na abusuafo ebra wo mo twen no anase wo ma twen na edru sam pepe so no mutimu se de bi abrante no be bi edro ne de wo wu area ene sa na chese wo mu ejan wo honom na wo mo ekoye na ade twen ye eno na wo mo enkonkonko sha chese abrante yi na edakro yi emfinfin a chese wo wu a ene sa biafi krom basic school eho na chese abrante wo nko hu se na emu no eda wa ye lifeless chese nya de se enkwa ewo ni mu a ene sa na eno na assemblyman wo area mu wono ma ni din ede nyanson beku wono di etu edwa na se wo chemu ese anopa je se wo mko hu se abrantie yi eda suku yi petemu esa no ne no nkobo aposifo amane ese yesei na akoso ewo ehono manuti ne wo mo ememehwe na je se wo mo etwe abrantie ni free kwantenten na je se wo mo di ni bebe piemu ewo biafi krom basic school wono ma je se ho na wo mo eja abrantie nu emu a je se wono so edi ejemu ema nananom na aposifo enso ebebe so ni mu eno no na wo mo echemu ese ehwehwemu biara wo mo ebeye no wo mo beye na chese wo mo ehunu wo mo di sa abonefo sem because enya de se wo mo efo mob action ehun se wo betu se ebe obi awi ade obi aye bibi na wo be bro nipa na to se nipa ne ebe wo no ade aye mre yi enya de se den ekọ ede ema ade etia ye mra no ewo mayi emu etise kromafo na nasetimamufo na etimie disable for sem no pa edia ene na ehwehwemu ebekọ eso na asenem no kase de ebesi sabreye nya de se etimamufo wo mo ewo kromo wono no wo betimi a kire se nipa asomasi ana obenten na start ye na nipa don we edi wo mo achie obi asore a obi aso woni mo hwe obi aso woni mo hwe woni mo start ye mob action no anase wo mo nim nkrofo a wo mo start say wo mo elbro abrantie no nanso so wo mo esusu se wo mo start bonefo sem no wo mo gidi se enya de se wo mo ebefri biafi kromu ewo no mo na abusuafo asem a efri mankasim ede eba eno no na eno na amadodo na kase dabi
se assemblyman no etimi efre aposifo timi ma wo mo eba ye nko a ede a na enie eyeden a ekubi se wote ye anase wo hunu de ekoso no se wo hunu krampo na eyeden a wo bi bebo na manye se wo kuro mafo yi se na wo mo eye entu wo pa che se wante eye ana wo mo animhu ebi enu ti no se wo bi anya na dwen se wo oni app se wo no anima brante ne ewuo no hu ebi ana se wo ka ho na wo mo ebro no because of krono ana wo kwa akobo enti ede a enye wo mo enchi kromafo no enyina emfa wo mo enkogogu mu eyeden a ba ko no do wampe no asem bi obetimi ayede aka se medie metimi abo wo mo edi ana se obe oni wo mo mudi sabon fo sem no eyeden app because enya de so obi be ye na adwen se wo beji obi emfom so ana se obi asotwen ayeden aso ade biara ede yeden a obenya Judas ana se obi a ono do be yi no ho asi wonom se menji obi boni a wo ye ya abra na ni atua pass nipa asumasi ana obenten ena na wo mo eka nkrofuku a na wo mo di abrante no eboni ti wo mo susu se ya abosifo no so obi a oni app ana so obi a se o bi a wonim wo mo ya na wo susu se wo mo di sa aboni fo sem no every ye bia fi krom wo no mo ede a ene wo mo enchi timamufo wo mo ewo ho na ye den a ba ko entu ebetimi a ori app na ebusuafo ye nhwadio se obi ukotu obi anase hu so obi edi eye bonifosem anase se obi akwa bia ade kurampo na eye yasede yentimamufo no eye yasede se yede emra ehye yensa eye nipa no ayakayaka de ana obi wo ho no obeka se an we wo de kwakoma posifo be hu ane eja no ye beka se an ne se wo enya nwia eje se hu ne se wo kọ ono wo enya nwia nko ade eno ano no na just wo mo eja no tie ne just wo mo ebe discipline nipa no se ne ebe ya ene se kwa posifo ho na ne wo mo eja no kro mu nim se wo mo discipline ye hwe na se ya small boy 16 year old and just say the chinchinga ba run to just because of say you say kwakwa we are phone enti wo mu ni say wo de ne kwakoma posifo a eye den a posifo ebe jano enti wo mu a hye ne ne ye anya ne at least wo mu jano krampo no no ade wa fam wo mu nsem no na just say eno ebe serve as a lesson ede amano sa eye adwen na ya na ye fa no eboa eno ene betimi ajai ana se betimi ama wo mo ebokro no wo mo di bone no wo mo ajai ana mob action is it the right way to solve issues and also to attack issues ewo your community emu ana wadi nchefa ensemi hu anything fabra ebebetu eja too much in your comment section like a videos na share all the social media platform so na follow yen ewo your IG page and your Twitter page so too much _media and equia Sikapa, that's an yebesan edi eshia ebi makao.